Monchu muligereria na gukwani bonando nsia sobereta se maragoba ya bono chinga kichinde na ngokwaligania semesa ya mangana mayanya lego kumanya hagati ya retobereto gukwaligania korwa asemambi ya renge ntambeli tukeli gari aramise ekibono kiri tariki 10 omutinyo kabere omwaka bwekiri bubere na merongebere nebere na mange abereka gokolekana inyirabono asensemeli ya siasa ebomo bwa Kenya kwanza nigo bwa koretaro yabo imeye county ya Nyamira nabo igomeye county ya Kisii nabo igo abasubahati abesokirime county ya Nairobi na berokire jeshi la baba aho batebire bono baguchikuligeria omuraiwe kyamage odemerero dinga chikura asobo choriyo bonebo gochikokolekana ase omutinyo ogatano na gatatu nabo igo chinga kichicho abali mikuru ase county ya Nyamira nabo igo ne county ya Kisii bono nigo bale ne kibakwegokeria kubwata kane liriyo boyo ndichigo keigwa ayo amo naenda mange na kwalega nkomanya senchira yobo ikirano ritirane nkuruko Vincent Onyancha. Tigatunya chake kurwase county ya Nyamira hanena asa mangana siasa omukonyi umurewense kubwaterana na bwatani goeterase kyama kya ANC msali ya Mudavadi na boigono morwe kyama gya Ford Kenya Moses Masikawe tangura gati ya baraibande awe bwaterana tino mu Kenya kwanza nigo bakoretaro yaye ase osetaro yabo asorgongo rwagusi mulikito kurwase county ya Nyamira Jobu Mange na roboti rwa senchira yobo ikirano. Omukonyi bw'omuraiwense Dr. William Ruto natalera county ya Nyamira ase akwanera abamenyi bense moyeke rubogietayi mabundu nagokolera ekiro ya gesima nateba okolira amagenderero nagwakera omoroberio oye o bottom up ekoko ekiagera norora chiko bakonya na watu wa Nyamira. Mimi nataka niwahakikishie ile kazi yote tumefanya hapa Nyamira. Tumetengeneza barabara karibu kilomita 300 mpya ya lami. Ile ya Chabilati Gonge Jabera imekamilika. Ile ya kutoka Kijauri kwenda Metamaiwa imekamilika. Ile ya kutoka Kibirigo inaendelea. Ile ingine yote ambayo tumeanzisha ya Kemera, ya Mabuko, hiyo barabara zote zinaendelea kwa sababu tunataka Nyamira ibadilishwe na mipango na miradi ya maendeleo. Abarai batara neremba togya obomo bwa Kenya kwanza nagosaba bamenyi banyamira bakere omurai Dr. William Ruto ekura ase obocholi obonene. Haya tingiza nasema earthquake. Tutaki uchaguzi wa kurudia. Namna hiyo tunataka tuamue raundi ya kwanza. Asanteni sana. Sisi tumesukuma hiyo gurudumu ya Raila, tunaijua kabisa, hakuna mahali anaenda. Yeye anapiga tu sarakasi ya siasa, ikifika anataka kuandamana, anataka tear gas, baadaye anataka kujiapisha. Na hiyo haitawezekana raundi hii kwa sababu Wakenya wote wameamua. Kule Ingo tumesema sisi ni Kenya kwanza. Omubunge o West Mogirango Vincent Kemosi namochi abarai batahete gochorera abakenya barai ase obochori obonene bwo mwaka oyo. Na inawezekanaje sasa we mwenyewe na rais mwenyewe utawe kujisaidia? Inawezekanaje uanze kutuambia utasaidia mzee wa kitendawili? Sisi tunakuomba, Your Excellency the President, tunakuomba saa hii uanze kujitayarisha, uweke mikakati ya kustaafu, uende nyumbani. Ntole no mogoko sana igonko imisa abantu baitu ba Kenya tobwatie omulai oyo okuruko Samuel Ruto 2022 aongose Kenya kurwase county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV editoriane Job Maangi. Mbiyamono Job Mahangi kurase county ya Nyamira hazorobochirwa senchira yobo ikirano bono gotigara samangana boigo arengete na siaso yokoliye karugukyo bojumbe kurase nsemo ya bumachoge chache Job Nyangenya nigo bona nyara gosabiro nakobe kuregutwali tukolia lera seganga yogo chikoliye keroge kyo kurase nseme yo omuyego yuni gokolekana asensemo ya Riamo imeye county ya Kisii aseganga yogo chikumubwatia gati yabamenye kurase nseme yibono nigo
bate ambachi kumubwatia elianyara kubaikirania magendera ali atarakolekana sensemeyo nigo chinga kechi banyara kubolia abantu bonse kure nsemeyo wesokya na komo okoboko aso kuirekerwa kyobujumbe asensemo yabo machoge cha chimiye county ya Kisii. Asante sana amali tanguru bujob yangenya oyibumanga ndino muiburwa uwo machoge chachi 2017 na bode tuchikora cy'ubuchumbe towe kinsa mu cya nomination otutuka n'ubukaboboke ndende ngonje kane constituency ngimanga de yabantu bamintumbi yamono kinyegene tenga ankyo kandi ankiri na tebe 2017 naba machoge abo bantu ire tamata bagante bitimba so wese binyeke ere yeke 2022 kuri tukuriya rero tukamange gometa America nacha paka igitiki yariamu asena iburetu ngako mupira n'abantu bamintu ngareza cyombe kuruboga kungarisha nakamba koro rero tari nyaje kuri cyombe uswa ku mupira ocha goteyo machoga bamintu bansabere nakuonganchira ntangaza na kuri nginde kurubo cyabo machoga na ayo kagendrete abasubati bali abakomoko boko omuraiwe kyamage ODM Odinga yuko baumirana asensemo ya Nairobi ritukolya lero abasubati yabwaseganga yabo gati yabo nabarai kurwase chi county ao yuko bati yabo chikubwatana na konekina nkumulige wale Odinga chikura asense ya Kenya aseganga yuko chikoba omurayo gatano asobo choli banene wogo chikokolekana omutinyo gatano na gatatu mwako yega abasubati yabono nigo beroka jeshi la baba awasabate yabuna na ubaratare chinsemo chionsi na konekira Odinga onyore chikura chinyinge kura chinsemo au imeyense ya Kenya. Jeshi la mama litahakikisha ya kwamba hii imetimika chini la serikali ya baba Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na tunasema kina mama tuko juu sana. Asante sana. Niulize Honorable Eve. Nataka kuuliza Honorable Eve. Sasa uje usome kifungo ile ingine. Asante sana. Baba hoye. Hoye. Baba hoye. Hoye. Baba's vision of rolling out a social protection program to deliver 6,000 shillings per month to 2 million most needy families speaks to the needs of our mothers across the country. Uchumi kwa kina mama program that focuses on the true multipliers of wealth in our communities, women, is a vision that the People's Project, Raila Amolo Odinga, has seen selling across our nation. It is a gospel that Azimio Women Movement will take to every corner of our nation. Wamama hoi. Oye. Wamama hoi. Oye. Tutokeni boardroom tuende kwa ground. Asanteni sana. Thank you. 6,000 kila mwezi kwa kila jamii ambayo iko na mama ambaye na baba, itakuwa jukumu la serikali ya baba. Wanjiku, Atieno, Mora, Hadija na wengine ambao wako na familia lakini hawana chakula, hawatalala na njaa. Tena chini ya serikali ya baba. Jeshi la baba litahakikisha hii imefanyika. Baba hoye. Hoye. Na tokwiranira asoroboti rubolimi anene ime county ya Kisii na county ya Nyamira ndikubona abawaziri w'ubolimi ya county chichonsi kurase county ya Kisii Ismani Nsarigo na boigo Peres kurwa ase county ya Nyamira bachakyo murobere bene oyuba uchikone kyabalimi nkonyo na bale obwoyo ase ligoli lyanse omurikyo ito mirire mumanyi na roboti rwa senjera yowekirano. Ensemo ya Magacho Agriculture Training Center nigo wizara y'ubolimi korwa county ya Kisii na Nyamira gekubwaterana ne serikali yanene bachakia omoroberio bwokorwa amaigerio yokwena na amoyo gochase kiombe kya banchereria gose agro dealers na extension officers eliogo ikera abalemi chinsemo chonsi usi korengana na Hesman Onsaligo omwaziri bw'ubolimi.
rero rituko twabwato magego manene bwa bo sabaito korwa kuruki ward cheito na kuruki sub county tware ko basomia igoro ye program ya national value chain support program eyego kikawo muremi farm inputs ebintu biri bagotumia ko okoroboremi muno bwoyo asiri iguriri anse rero muna totene ineiga igoto tagete gotangasira abarimi baito nga serikali ne serikali ya county kia igwananire kianjeranire umupango yogende gokorwa asiki chionsi 45 kia Kisi na kiwodi chionsi kia Nyamira 20. Omoroberio yo nigo orengete gokonya abarimi bonsi ase okugora amoyo ase ebimeri byabo ase kerengo kiemerongo 5 mo igoro yemya ase serikali erabakanire ekerengo kiemerongo 4 igoro yemya ase abonchereria n'abarimi baikirana omoroberio yo barenge gwetania Eyemo mya ako akarabiri registered igago kugenda ase abantu bari bakonye ebimeri bari serikali yakorire agende ne evocha ya bakaria agakadi ngarakoegwa agenda na karako arua somuntu uri okonye ebimeri ebitwatebire anyare komoa onye no boyo atagete aegwo boyo bwaye buna atagete akane 60% ekarongo kia istini asemia ne kerengo kende kia roina asemia serikali ye national government ministry ya agriculture ne county government through department ya agriculture na bago chigwaka na 40% iri ndiye gutiga tweregister kiatisi kweregister na turamanya nk'abarimi namba ya soro twamanya ke toko boyo bokuguru toko bwatirana na national government uboyo bunga kitoko bora bongania gusanya nembegwe kugurwa ngake kugurwengani ainde tugwatirana nabo bisaba baito basomigwe korwa sechi ward next sub county once egara batworokereri tusimeke endagera ebimeri enchera erendonge Atiya bali banyora amaigerio nigo bancherana gocha kubwaterana n'abarimi elio kinya ebirango by'oboremi gusi ige twabwata mafundisho yokwenda na moyo ya serikali asirigorire rais cha sabali wetu igawali wetu mwezi maboli kumoje mwelike mwegwa moyo sigorire rais ya kana serikali Inko ripoti ya egeteseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Momanyi hasorobochirwa senchira yobo ikiranu bono kurenera boigo asensemo ya siasa Azimio la Umoja niko baire chikambeni chiabo asensemo ya Western Kenya iliwakera omurai weke mageo dihemrero dingeko ko bosio bochori bonene niko chinga kechi abunge aho baikira na sensemo yuno boigo abwatani aseganga elibate abuna nenchereyemo yoko liye chikura chise ino kura sensemo ya Western Kenya umubunge Embakasi Babu wino kaukona kura sensemeyo niko boigaro kana kumomochia omokonyu murewenze Dr. William Ruto asegangabuna na batachi goso asenyumba yoborae asobochori boguchiokoleka n'umutenyega igate abuna Raila na rogochikoira ekeroge kiona kubumura yo gatano asense ya Kenya. Ukiweka ujo na Ruto sijo atashinda Ruto mapema. Sasa ukimpatia baba je? Sio ni accident ya trailer na tuktuk. Sio ni accident ya trailer na tuktuk. Jamani. Na hata ukienda zaidi, hii squad yenye tuko nayo, uache Joe kando, umpatie Junet hapa. Jamani. Si atamweka chini. Sasa Ruto anatuambia nini? Sasa azidi kuuza uwazimu. Uwazimu ya Wilbaro. Wilbaro inaharibu hata ndoa. Ukiendesha Wilbaro sana, ukienda kwa nyumba. Therefore we cannot celebrate poverty. We will never celebrate poverty in the name of hustler, and we must never celebrate poverty. We will fight poverty. Sasa ukitembea usijiite hustler, juu hata Biblia inasema chenye mdomo inasema ndio utakuwa. Si ni kweli?
Na chinga kicho umugumendera bwe county ya Murang'a Sabina Shagani gate yabuna nigo beroberetie kone kibuna nkomuligere bale chikura chiseino murewe kyama gya ODM Rairodinga nigo chinga kichi aroka nabuna okoroberi kwabo nigo goisaine asate yabuna wakira chinchera chyoje kone kyanko irabale kirogekyo nabo nigabo lya bantu gotwara obotoere ruchinga kichi ya siasa nabo gukora lyo murembe bunenchire yemo yo kwiroberi bwikirano asobocho lyo bonene buli busyo. Nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini mjue kama tulijua kuiba si hata hii tutafanya nini? Alafu wanafikiria wao ndio wajanja. Lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi na mapema. Na wamama nilisema hiyo siku tukiamka wazee hiyo siku mtusamehe, hii maneno ingine tutafunga sava mpaka baba akuwe the 5th president of Republic of Kenya. Mumekubaliana na mimi? Amatukama ke maiga yechiskuru imeyensemo ya Baringo gosieko kubwatekana nogo kya kubolende nikobono mbunge o Baringo South Charles Kemurana anyareka gote yabuna nige egere bya serikali goswagati anane wizara itiseme kwa nekuna chiskuru asenseme yonko igoruchire elikonyara kogendere na masomo asa abana babirisko ase enga kentambe nigo chinga kichu mu county commissioner kurwa ase enseme yo neranyareka gote bya bantu benseme yo gikirabono nigo begetemero bisaine asiganga yoko ne kibunanko nyara bale gutinyo bolendia se county ya Baringo na boja desa uyoromo county commissioner bwensemeyo nigate biru no kubwatira na menye bensemeyo nigo koraki yebikoro byo bosali byabere bikonekwa asaburi gwa abantu wesoke na gwa koroboti ekero baba kagira basali bande bonsi asensemeyo nigaya kwana yekero kelia ale kumanya menye bensemeyo buna obulendi mbochigotingwa ase county ya Baringo. Government is doing something to ensure that this insecurity is ended once and for all. My mission also is to get information from the ground, so that we are expecting a leaders meeting probably Friday, where members of parliament and MCAs have also been called, so that we have a lasting solution to insecurity in this area, especially between Baringo South and Tiati East. And I know the leadership from all sub-counties have been called, with a view of having a lasting solution to this insecurity along this line. Gari may invest in terms of kambi tofauti. Hapa tuko na RDU, tuko na GSU, tuko na polisi ya kawaida na wanafanya kazi. Jambo moja ambao tumeona kwamba hii pahali is a bit closed. Kuna barabara ambao tunatarajia ifunguliwe, inaitwa security roads. Na already waheshimiwa wamezungumzia, na tunaona kwamba hizo barabara zikifunguliwa in strategic places, tunajua kwamba wale zile kambi zote zinaweza kufikia wananchi wakati wa dharura, wakati wa disaster. Kwa hivyo NPR sio solution ya mambo ya insecurity hapa, lakini tunaona kwamba imekuwa requested, na tunaona kwamba in certain strategic points bali kama hapa na gotigana no orobotiro abo bisabo bochenu bali bakonyora amaigerio bosyo bochikonyora miremo anechintan ni gobono baburiye wizara yobochenu ko ene kibuna ngo yarere osenkonyara bale bagwakanwa soko wengeria bunencheremo yogikirania magania bakero bagenderetse nemiremo asense ya Kenya kolengana boroni gwatebire buna gwikirania mireme yobokori bobochenu yegwaberegentege kongu anene ekero batabwati kende chinga kibabure serikali goso hagati na konyara kubakane ngeria bunencheremo yokubasira gokora emireme yo. Been looking for, and this is how the point that we want to air out our issues on a very serious note. It has never been a joke, it has never been easy. My colleague have said, we've been here since August last year. We are working in these different hospitals. We are exposed to very different infectious diseases. We have these covers, NHIF covers, different covers, health covers. They are supposed to be fitted by the ministry under that payment. We've not been paid. Currently, when I get sick, when I go to the hospital, I want my cover to cover me
it has never reflected that I'm active. I'm not a contributor. And in the real sense, I'm a contributor. It's only that somebody somewhere in the office is not responsible enough to do the right thing to the right person at the right time. We were supposed to be paid early December last year. That was the time that 3-month period was elapsing. But since then, there has been no good communication. When we visited those offices up there, they are trying just doing some tricks like go to certain room. You go to those rooms, they send you back to the same room that you came from. No one is really wants to show out that he or she is responsible for this payment. Umonchu mulgeria inyora on tokoya nyora kurwa Ndizi TV hubwan subu mugusivu na botam ati gwetera sensemo yemtandao media YouTube na bokunyora una Ndizi TV news nyira bali kweto maganda togotwaliganira chiriboti aho buna bona oroboti kurwa sensemo yemtandao Mana tahu kita? Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwumugusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi. Umabogani ukamel park Goko Bweterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Bwobwarie Bwumugusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvura Bwumugusi buna man pepe sagero kubonye koni Rwanda Kwasa International Nemba target igo cheme